Kiumia kimwe na nuthu thutha wa munini wa mutongoria wa bururi William Ruto gwathama Minister Fred Matiang'i wa ugitiri wa thiinii na Farida Karunei wa migunda gwikinya mwena wa Cheptais mwena wa Mt Elgon gwetha kihonia kia ngucanio iria ikoretwo kuo mwena ucio na gucungiriria uhaguku wa ugitiri. Umuthi ni mekinyirie mwena ucio guthurima uria ugitiri ungigacirithio. Akiaria hindi ya icera riu Matiang'i nianirire kabi ya thiku 90 kuria ikaria mwena ucio iria riambagiririo kurutithio kuuma thinacara cia hwai-ini nginyagia thinacara cia kiroko niguo kuhotithia honge cia ugitiri kung'ethanira na imaramari iria iratharikira muingi wa Mt Elgon. Kama kuna watu ambao wanajua hao wangwana, wawaambie kwamba wao ndio tumekuja kuonana nao hapa, na tutaongeza maafisa wa usalama, tutapiga kambi hapa Cheptais, na tuongeze maafisa wengine wa usalama hapa, ili sasa tuonane nao, watuonyeshe hiyo nguvu yao iko wapi. Kabi ino yukite thutha wa mukaana wa munini wa mutongoria wa bururi kuri maabitha ugitiri aria manyitanagira nae kinayaya, akiuga aria mekunyitikana ni megutungana na watho. Wale officers wote wa provincial administration, kama ni chiefs, assistant chiefs, mahali kuna pengo, mahali hatuna officers wa kutosha, waajiriwe in the next 1 month. Tuwe na chiefs in every location, tuwe na assistant chief wherever they are supposed to be, na officers wa polisi ambaye ni mtu mulevi asikue kazini. Oho Matiang'i ni oririe ikaria Cheptais kunyitanira na maabitha a borithi na njira ya kumakunyira uhoro wigi imamo cia ekinayaya, akimerania kurutithania wira na honge ingi cia thirikari niguo kugacirithia murutire wa wira wa maabitha ugitiri mwena ucio, ambayo tutafanya kushirikiana na makampuni ya kibinafsi kuhakikisha kwamba mawasiliano ya simu yanaendeleshwa hapa, ili kukiwa na shida yoyote tunaweza kushauriana wakati wowote. Mwena-ini wake Minister Karunei ni augire maabitha kuma ministry-ini yake ni megukorwo magikinya mwena ucio kuma mweri 19 niguo gutwithania ngucanio cia migunda iria ire kuo, akirutira mukaana andu aria maikaraga migunda-ini ya thirikari mwena ucio wa kumeheria angikorwo matikweyeheria. Hiyo kazi tutafanya for the next 2 months. Tukimaliza hiyo kazi sasa tutakuja kupeana title deeds. Mheshimiwa Rais mwenyewe ambaye ametutuma hapa leo, ametutuma tuhakikishie kwamba yule mtu ako kwa shamba yake atapewa cheti, na yule ako kwa shamba ya mwenyewe lazima atoke. Ile tunataka tuone amani hapa, watu waweze kulea watoto wao kwa amani, walime mashamba yao kwa amani, wafanye biashara yao kwa amani na maendeleo yao kwa amani. Hao majangili kina Jebarakachi, kina Ngeigo, akina Saitoti, akina Juma Jame na wengine, kwa sababu anajulikana. Siku zao zimekaribia. Bila siku ilifikia aiso. Mwena wa Mt Elgon ukoretwo murikitwo kwa miaka mingi, makiria mwaka-ini wa 2007 2008, kuria mioyo mingi yorire kurumira ngucanio cia mihaka ya migunda iria ciakiriirio ni uteti na gikundi kiregani kia Southland Defence Force, kuria andu makiria ma 1,000 moragirwo. Ica ikuhi ikundi cia itoi na ekinae ni ikoretwo igitabania njuragano cia mahinda kwa mahinda, kunyita atumia na iretu kia hinya, undu umwe na uici wa mahiu, kuria riu kwina ekwirwo eri aria ni anyina umwe na moikaine ta Jebarakachi na Ngeiyo, aria marethanwo nao ni borithi magikwirwo nio maratongoria tharikira ici. Handu-ini ha Kameme TV, njeta Kamau wa Mwangi.